Volongko Maji Pen Minister Sumrong Hangahem Kachileng Atawar Krongni Kasalam Japan Kipun. Nirmal Teran DGC SUS Adunamai Pu Lapen Songja Tiso Kongchun Bang Keman. Volongko Maji Along Akimi Ru Samson Singh Intia Kumlin Minister Sumrong Hang Kangpu. Kardom pini ada berta long nili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Thang ni phainar cap arni kangsam Minister Sumrong Hang MEC Ramsing Timung lapen PWD asai khi atumpen chelang se Volongko Maji atowar pli kachit tokpen Minister Rahemanat Krongni atowar kasalam Japan ponpon bomlo. Langpher constituency kaching thura na thu kapaprang dun Japan pura thang ni phainar cap arni HAD Minister Sumrong Hang lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Ramsing Timung Kabor Iponajok State Owned Priority Development Scheme Pen Kuti Kripli Sose Atangka Panongsi Kilometer Kripli an Ajaki Ding Atobar Mesen Selampon Po Laso Kilometer Kripli Lake Krongpli Atobar Pen Bhuibali School Anke Krongni Atobar Gari Motor Kacheleng Kijok Wan Japan Pathik Ponsi RVRA Kipun Padoponlo Laso ahut HAD Minister Sumrong Hangpen MAC Ramsing Timung Atumta Kelangchari Padudun. Rosan Hanse report Karbi Anglong live. Ningkan Surihini Ra Inkoy Pen Surihini Ra Inkoy Ra isi aningkana Parman DGC SUS election ang tek paklang ponlo. Karbi Anglong District Angbong Pen Karbi Anglong Aradapan Jasemet Karbi Akayapan Akang tu yang deng loge Charlie Anathu kenang sot nai lapen anong kachatang klong Dipu Government College along thang ni phainar cap arni ningkan Surihinira inkoipen ningkan Surihinira inkoira isi apartment Dipu Government College Student Union Society election paduponlo bangso election ka paduponahut penangan loge Charlie ariso ejangatum kaprek arpu along jepate dunlo bonta ki omdung loge Charlie osomar atum Nirmal Teron aphan Ningka Chethemuna Kajok Dunmei Pu Arpu Paman Ponlo. Lason Thak si Kongchun Bang Arpu ke Songja Tiso Phansi Paman Ponlo. Halapu Rap Kongchun Bang Hempu Ingleng Major Game Secretary Sarba Monteron Minor Game Secretary Talom Ingchai Music and Cultural Secretary Ankiri Be Social Service Serlin Kropi Magazine Secretary Sangmir Rong Pipi Boys Common Room Secretary Sarporom Timung Lapen Girls Common Room Secretary Lisa Kropi Atumsi Haiponlo. Debating along Sengkan Kro, Gymnasium along Borlong Kitiso, Lapen Athletic along Bidor Ingti Atum Chedanjok Plot Pensi Haiderlo. News X report Karbi Anglong live. Thang ni phainar cap Ru Samson Singh Ingti amhang ke thek arni pachit tondon si Volongko Maji akimi Ru Samson Singh Ingti Mirberry along HAD Minister Sumrong Hang Arideng Pen Ru Samson Singh Ingti akumlin Kangpu. Thang ni phainar cap arni Ru Samson Singh Ingti Pharu Isira cap angdeng Pirthei kahache arni East West Karbi Anglong lapen Nogao angkangpi Prejam adimalong kaprek khei hamphang asong atumpen katalon pedudun. Bangso katalon pon along pacheton dun si Volongko Maji along tami Ru Samson Singh Ingti Mirberry along talon pon HAD lapen Mines and Minerals Minister Sumrong Hang Kabor Ipenajok MLA United Fund Pen Kikim Kerangpon Ru Samson Singh Ingti akimi akumlin ada porphai kre isi apor HAD Minister Sumrong Hang pensi kangpu paduponlo Labangso kumlin kang puamay along Minister Sumrong Hangpen Ru Samson Singh Ingti Kabor Ipon aputhak than pachinipon Aji Sorgya Samson Singh Ingti Jonmo Jayanti Ajir din tute Teketor Jonmo hoisil 1922 sonot Ajir din tute Ater pore din tute Sorgya Samson Singh Ingti Jonmo গ্রহণ করেছে আজি তার এই শুভ দিনটোতে আমি বকলিয়াঘাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে Samson Singh Ingtiৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো আমি মুকলি কৰিলোঁ আৰু এই ঠাইডোখৰত আমি Samson Singh Ingti মেমৰিয়েল পাৰ্ক হিচাপে আজি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ হওক
সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতিত সদাশয় ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই পাৰ্কটো মুকলি কৰিলোঁ। Lasohut aluhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron, MAC Ramsing Timung, DC Mukul Kumar Soikia, Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron, Tokbang Joysing Tokbi, VDC Chairman Babu Hanse, DLCC Chairman Vidya Singh Dera Atum Chetongdon. Dipupen Rosan Hanse Karbi Anglong Line. Kedam thang ni phai truck pen thang ni phai sirkep arnian borlang pher langkang samaklamalong kapadopon ingdeng phikebra troxi Karbi Student Association ningkan insekamai pipini ing samjin pen panjutlo Thang ni phai nerkep arni porphai isi malom pen KSA amai phu Bijoy Be Kacharipon amai along aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang arideng pen KSA Annual Magazine cleared up alo athui ingpupong Manpeng aluhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron, EM Omar Singh Tiso, KLA Maipu Hidinat Rongpi, MLA Barim Vidya Singh Ingling, KLNLF Maipu P Dili Pendanglok Keongdong Atum Chetongdon. Mai along Kachetongdon aluhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ronghang Kaningjepon atengke borlang pher langkang sam along ri along Karbi Anglong Autonomous Council lapen Revenue Department abitung nang humrisi Karbi Arat aphan longle pataki pipon eja phansi hukum pipon lopusi mai along ningjepon Karbi lo chale asong amai thubarim lo morsing ki sakai mate Karbi Autonomous Council land revenue hin betabe pandak ponlo alangli la soroi kali mo amande kali next ke bang amande ba hola so hamara ba hola so la to tin pen bang pen ayero la pen amondo escape pen chevan pen dan nang survey po la be bifam da wan po la pen wan pen na tong bhan long le potana piye banalang le bori pon populo la pen militalang ni par hukum pilo da ke do ana rawat ile tum Karbi tum an ko sons ke long le jima ke do ana Karbi tum da ke do reserve land kali prong jana tum ka do ga weta long le pota long ji la pen survey det pen aphialang li hithiru iroini aphialang li si dat wan pen na tum phan pota nang ron people la pen ron pi vek dang po posinili na tum phan pachini kon ma be to Bodo atumaphan STH ki PG pu alam ke khamke lapen papilong le Karbi Anglong abodo atumaphan ke STH pipelang lapen nilihin pen mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen klarda alam the chipidon lo Hempret ki hangvek ji rat atum Karbi Anglong Autonomous Council pen amata nangchedondun puta CEM Tuliram Ronghang pen ningjetekang News X report Karbi Anglong Live Pinia da berta ke lapon sekang toniglo domethak me kardom